Pa uspjeh mi je zapravo to da mogu se probuditi kad ja želim, naravno ne uvijek, i da si mogu planirati dan onako kako ja hoću, da nemam nikakvog šefa, jer imam poprilično težak karakter i narav i autoritet mi, ne mogu baš s autoritetima, tako da zapravo mi je taj uspjeh, od uvijek mi je bilo to, još od srednje škole znala sam da moram biti sam svoj gazda i da moram raditi za sebe. Tako da mi je to čisto da si mogu planirati dan i da si mogu planirati život onako kako ja želim. Pa prvo moraš imati hrabrosti za to, moraš se odvažiti, moraš vjerovati jako u sebe i svoju ideju da bi uopće nešto mogao pokrenuti. Jer poduzetništvo samo po sebi traži puno žrtvovanja. Kad ja sad kažem to da se ja mogu probuditi ujutro kad ja želim, po time mislim da se mogu probuditi u 8 ili pola 9 ujutro i da se ne moram buditi u 6 ili 7 i slično, ali zapravo poduzetništvo traži puno veću žrtvu nego nekakav normalan stalni radni odnos. Tako da osobe koje se odluče na to moraju biti izuzetno uporne, hrabre, snalažljive i ono što je najbitnije, zaista moraju jako vjerovati u sebe i tu svoju ideju da bi nešto uopće napravili. Pa još odavno, mislim da je još u srednjoj školi. Kažem, od uvijek sam ja znala da ću raditi sama za sebe. Moj otac je dugi niz godina bio obrtnik i gledala sam kako on to radi i shvatila sam da tako ja isto želim. I kad sam upisala fakultet, pružila mi se prilika da preuzmem jednu veliku odgovornost i radim za jednu veliku tvrtku. Preuzela sam im sve evente diljem Hrvatske i tu sam shvatila da na taj način možete napraviti puno više u životu kad preuzmete odgovornost za ono što neko drugi nije htio. Ja sam tu zaradila poprilično velik novac s kojim sam otvorila onda firmu Ulica snova i napravila planere i rokovnike. A kako kada? Da, ima dana kad je to jako lijepo, a ima dana kad je to veliki nedostatak, ne doživljavaju se ozbiljno, pogotovo ja sam u poduzetništvu krenula jako rano, otvorila sam firmu sa 24 godine, a prije toga sa 21 sam preuzela tu veliku pivovaru i radila im apsolutno sve evente. Tako da, još pogotovo u toj nekakvoj ranijoj fazi, apsolutno vas ne doživljavaju ozbiljno. A onda kasnije, mislim ima tu svega, samo što ja sam se povezala sa ženama uglavnom i surađujem sa ženama, tako da je to jako lijepo jer smo si međusobno velika potpora i kad treba neki savjet međusobno se nazovemo, kad treba neki kontakt, znaš da je jedna uvijek za drugu. Pa zapravo da, meni energiju daje taj uspjeh, kad ja vidim da sam nešto dobro napravila, da te moje proizvode žene i muškarci koriste, da kad dođem negdje na sastanak ili na kavu vidim da je taj moj planer na stolu i da se koristi, da planiraju i upisuju te svoje obaveze. Zapravo mi je to taj nekakav uspjeh da si uspio nešto napraviti dobro i kvalitetno, da su ljudi to prepoznali, jer ja sad to radim 10 godina, ove godine Ulica snova i moj planer su napunili 10 godina i zapravo mi je to nešto što vidim da 10 godina tog uzastopnog i mukotrpnog rada i što je bilo godina kad nisu bile dobre, naročito ta prva koja je uglavnom svima, shvatiš da radiš nešto dobro čim si 10 godina već na tržištu. Moj dan zapravo počne na način da popijem kavu, doručkujem, odradim mailove i potom odem u teretanu. To mi je taj nekakav ispušni ventil gdje nakon tih mailova i kojekakvih upita to riješim. I onda odem u teretanu gdje sam sat i pol
I onda mi dalje nastavljam dan, jer iskreno nakon toga imam puno više energije. Puno bolje se osjećam i tu si nekako mozak rasteretim, jer kad dođem u tu teretanu i na tu traku i na te sprave, jednostavno fokusirana sam isključivo na to što radim, a ne na posao. Ne razmišljam onda šta me još sad čeka, što još sad moram napraviti, koje sve sastanke moram odraditi, nego volim da mi dan započne sa teretanom. Kroz godine sam naučila da nemam ništa od toga da se nerviram i stresiram i da samu sebe uzrojavam. Na početku to nije bilo tako. Poprilično su me znali izbaciti iz takta, još pogotovo zbog te moje naravi. Ja sam jako impulzivna i temperamentna. Međutim, kako godine idu, ja starim, kroz posao se konstantno susrećem sa kojekakvim ljudima. Tako da naučila sam nekako izbrojim do 5, udahnem, izdahnem i onda razmislim što ću reći, zato što ja više te riječi ne mogu povući i jako je bitno zapravo kako se postaviš u toj situaciji, zato što to sve se odražava na tebe. Svetu nedjelju volim zbog mogućnosti poslovanja i međuljudskih odnosa i zelenila.